Toyota Corolla je sinonim množičnega in raznovrstno uporabnega avtomobila, ki je priljubljen po celem svetu. Pravzaprav gre za v globalnem merilu najbolje prodajani avtomobil vseh časov. Od predstavitve leta 1966 je bilo namreč v 150 državah sveta prodanih več kot 50 milijonov primerkov tega avtomobila. Skozi leta in desetletja je Toyota vseskozi dopolnjevala in izpopolnjevala linijo modelov z imenom Corolla. Dopolnjevala jo je z novimi karoserijskimi različicami in izvedbami. No in tako je danes, skladno s potrebami in razmerami na trgu, napočil tudi čas za Corollo v obliki kompaktnega športnega terenca. Corolla Cross lahko po velikosti in statusu uvrstimo med nekoliko manjšo, pa tudi manj praktično Toyota CHR ter večjo in bolj terensko Toyota RAV4. Prior to this Corolla Cross, we already have the CHR for the compact SUV. But this is some kind of the emotional and some kind of the more design-oriented SUV. But from that positions, of course, now we decided to more practical and useful the SUV we put it on. This is, of course, after CHR, we seeking what is the best type of the SUV. So now it takes a time to introduce this type of the SUV for Toyota. Gre za prvi model, ki ga poganja peta generacija Toyotinega hibrida. To pomeni, da za pogon skrbijo dvulitrski bencinski motor ter eden ali dva elektromotorja. No pa povprašajmo, katere so izboljšave. Mainly the motors on the hybrid unit is getting bigger, and also the battery size and output power is bigger than the fourth generations. The major point is more focusing on the emotional to drive. Of course, but the fundamental for the hybrid, the fuel consumption is good, but on top of that, we are now increasing to the driving performance, like a linearity or fun to drive, on the power, on the acceleration timing. That's point, more fun to drive, to put the emotional feeling on the hybrid. Now, this is the aim to the 5th gen hybrid. This is not a Land Cruiser. So this is somehow more, of course, not only city driving, but only with some kind of small rough road we can do. No, ampak Corolla Cross vsaj malo je terenska. Poleg dvokolesnega je namreč na voljo tudi štirikolesni pogon. Gre za tako imenovani pametni štirikolesni pogon, ki po potrebi vklaplja dodaten elektromotor na zadnji osi. And also the rear motors powers has much been improved from the 4th gen. But to be honest with you, this is not a Land Cruiser, but at the time of the driving on the normal road, like a usual road, at the daily timing, maybe the customers can enjoy the driving with AWD's performance, I hope. Peta generacija Toyotinega hibridnega sklopa pa naj bi prinašala tudi boljše vozniške občutke. Naše kritike so se namreč v preteklosti pogosto nanašale na nekakšen odsoten občutek, ki mu je botroval predvsem neskončnostopenjski menjalnik. Application method for the hybrid is being improved. Not only the unit itself, but also the axle pedals, the force. V potniški prostor Corolla Cross se zaradi večje višine in velikih vrat vstopa zelo preprosto. Po našem mnenju pa bosta pomembna aduta tudi prostornost potniške kabine in nadpovprečen prtljažni prostor, ki ima 487 litrov uporabne prostornine. Notranjost Corolla Cross je nekako povzeta po običajni Corolli. Tukaj pa sta dva nova zaslona, eden pred voznikom in drugi na sredini, ki imata izboljšano programsko in strojno opremo. No in takole po prvem preizkusu lahko potrdimo, da je Toyota resnično izboljšala uporabniško izkušnjo, saj je navigiranje po menijih hitro in tekoče. No, kaj pa asistenčni sistemi? This is the family of the Toyota Safety Sense, but from the previous model we upgraded from the 2.0 to 3.0. So each the single functions we have been upgraded or improved, like a maximum speed that can be reacted or some kind of a sensing system can be upgraded. Toyota Corolla Cross je bila najprej 2 leti na voljo le na nekaterih svetovnih trgih, začenši z azijskimi. Zdaj pa je prispela tudi v Evropo.
Za evropski trg jo bodo izdelovali na Japonskem. Toyota pa želi z izdatno pomočjo tega modela do leta 2025 doseči zelo ambiciozen cilj, da bo njeno značko nosil skoraj vsak 10. na stari celini prodan avtomobil v tem izredno priljubljenem segmentu. No, mi bomo dogajanje na trgu še naprej budno spremljali. Za vaš naslednji klik pa priporočamo alternativo avtomobilu in alternativo bencinu. Popeljite se po Ljubljani z avtobusom na vodik.